главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь byongeye gushimangira ko hatabanje gukemurwa ikibazo cy'ubutaka kwishingikiriza gusa ku buryo bwumvikanyweho iyi ankorage bidatanga icyizere cyo kugera ku mwanzuro urambye w'amahoro. На достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Mu gihe isi ikomeje kurebera ku maso ibiri kuba, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine imaze hafi imyaka ine ihindura ubuzima bw'abantu amamiliyoni ku buryo butavugwa. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bihuje Ukraine, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kubera mu bihugu bitandukanye, imirwano yo ku rugamba nyirizina ntirahagarara. Ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu byasize imijyi myinshi muri Ukraine mu mwijima, mu bukonje bukabije no mu buzima bwuzuye mu bwoba n'agahinda. Iki kiganiro kiragaragaza ishusho nyakuri y'ingaruka y'iyi ntambara ku baturage basanzwe, imiryango ibayeho nta mashanyarazi, abana bibera mu bukonje, abacuruzi batandukanye kuva ko hasi kugera ko hejuru bari guhomba, n'urubyiruko rugerageza kubaho mu mwijima w'intambara. Muri icyo gihe abayobozi b'ibihugu bikomeye mu isi bahurira mu byumba by'inama bashaka icyazana amahoro arambye. Ariko se amahoro ashobora kugerwaho mu gihe intwaro zikiri gukomeza kuvuga hirya no hino mu duce twagize Ukraine ndetse n'imbere ku butaka bw'Uburusiya? Ubwo ari nako mbaye ikaze ngo turebera hamwe ibi byose twavuze haruguru. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ubwo ari nako nguha ikaze. Переговоры продолжались около 4 часов. Ibiganiro byamaze amasaha hafi ane kandi byari bifite ireme cyane, byubaka kandi navuga ko byari byeruye cyane, byuzuye ukwizerana n'ubwizerane. Nk'uko bizwi, abo baganiriye bari bavuye Davos, aho kugeza ku munota wa nyuma mbere yo kujya Moscow bari bitabiriye ibikorwa byinshi bari kumwe na perezida wabo Donald Trump, harimo n'ibyarebanaga no gushakira umuti ikibazo cyo muri Ukraine. Mu by'ukuri baganiriye ibyo biboneye mu masuzuma mashya bakuye ku nama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye na Zelensky i Davos. Inama Witkoff na Kushner bombi bitabiriye ku giti cyabo. Президента США в Давосе Зеленским, на которой и Уитков, и Кушнер лично присутствовали. Guhera ku munsi w'ejo yari umunsi wa mbere w'ibiganiro bihuriweho n'abayobozi ba Ukraine, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umuhuza mukuru wa Ukraine Rustem Umerov avuze ko inama yibanze ku bipimo byo kurangiza intambara y'Uburusiya n'ibindi bisobanuro by'inzira y'ibiganiro bigamije guteza imbere amahoro arambye kandi ahesha agaciro impande zombi. Nubwo hakiri kuba ibiganiro ariko Guverineri Ivan Fedorov yavuze ko umuntu umwe yishwe, abandi bane barakomereka mu bitero by'ibisasu. Ibi byabereye i Komshovka mu gace ka Zaporizhia, mu gace ka Zaporizhia muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko cyagabye ibitero ku birindiro bya peteroli by'Uburusiya mu karere ka Penza. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri gukomeza kohereza imashini zitanga umuriro w'ubutabazi muri Ukraine, aho bavuga ko ibisasu by'Uburusiya byangije ibintu byinshi ku buryo abantu miliyoni badafite amashanyarazi n'uburyo bwo kongera ubushyuhe mu mazu mu gihe cy'ubukonje. Mu gihe Ubufaransa buteganya gutera inkunga umuryango mpuzamahanga ufasha abanya-Ukraine bahuye n'ubukonje bukabije. I Kiev muri Ukraine urusaku rw'imashini nyinshi zitanga amashanyarazi generators nirwo ruri kumvikana mu gace ka kera ka Podil. Ubwo abantu ari nako bari kugerageza kwambuka imihanda iri mu rubura no mu mwijima. Amazu agera kuri 1/2 mu murwa mukuru nta bushyuhe cyangwa amashanyarazi afite, nyuma y'ibitero bikomeye by'indege z'Uburusiya kuri Ukraine byibasira ibikorwa remezo by'igihugu mu byumweru bishize. Nyamara ubwo urusaku rw'indege n'ubuduha butabaza ku bisasu byoherezwa byavugiraga mu kirere, urubyiruko rwo muri Kiev rwateraniye muri za kafe no mu tubari. Imashini zikoreshwa na moteri zishobora gutanga ubushyuhe, urumuri n'umuziki kugeza ubu nizo ziri gukoreshwa hose mu gihugu. Buri muntu wese muri Ukraine ntazi aho ibintu biri kwerekeza.
umuriro ntawe, gaze nayo mu bice byinshi by'igihugu mu bihe by'ubukonje. Kuri bose nta cyizere, nyamara mu gihe ibitero by'Uburusiya bigikomeje muri Ukraine, ibitero byinshi byatumye Perezida Volodymyr Zelensky ashyiraho itegeko rigenga urwego rw'ingufu, aho yashinje Uburusiya gukoresha nkana icyorezo cy'ubukonje nk'intwaro y'intambara bahanganye n'imyaka isaga 4. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga UN ushinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yamaganye ibyo bitero nk'ubugome kandi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Urubura n'ubushyuhe bwo hasi byatumye imiyoboro y'amazi iturika mu nyubako zimwe na zimwe, ibyo biri gutera umwuzure mu gihe amazi arimo guhinduka barafu. Abaturage bari mu gace ko ku nkombe cyane cyane mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kiev bagiye bahura n'ibitero by'indege zitagira abapilote, kandi kugeza ubu nta muriro n'amashanyarazi bagira. Babwiye ikinyamakuru Al Jazeera ko intambara yarambiranye kandi ko bikwiye ko hashakwa uburyo butandukanye bwo gukemura iki kibazo. Kugeza ubu bari gukoresha uburyo gakondo buzwi cyane cyane aho gushyushya amatafari ku ziko rikoresha peteroli, akabafasha gushyushya amazu no kugumana ubushyuhe mu gihe kirekire nyuma y'uko iziko rizimye. Asia Melnik, umubyeyi urera abana wenyine wo mu kigero cy'imyaka 30, yeretse Al Jazeera inzu ye yari imaze umunsi wose idafite amashanyarazi na gaze yo kumufasha mu gihe cy'ubukonje. Ibitero byagabwe ku bikorwa remezo byanagize ingaruka kuri ba nyiri ibigo by'ubucuruzi bamaze hafi imyaka 4 bahanganye n'ibibazo by'ubukungu mu gihe cy'intambara. Ines Rotifia w'imyaka 24 ukomoka muri Turkiya yabwiye umunyamakuru ko bari gutekereza gufunga restaurant n'utubari bye, aho bimutwara amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 500 ku cyumweru kugira ngo akoreshe amashanyarazi mu bikorwa bye bya buri munsi. Aho yagize ati nta bakiriya mfite. Zelensky yavuze ko ibisasu bya misile byo mu kirere byakoreshejwe nyuma y'igitero cyo kuwa kabiri byatwaye hafi miliyoni 90 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si Kiev gusa yarashwe umuriro n'Uburusiya, imijyi nka Kharkiv mu burasirazuba na Odessa mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine naho bahuye n'ikibazo cy'umwijima ndetse n'ibibazo by'ubukonje muri bibe n'ubundi by'ubukonje mu Burayi. Mu mujyi wa Poltava muri Ukraine rwagati, Anatoly, umukanishi w'imodoka w'imyaka 54, yabwiye Al Jazeera ko babona amashanyarazi mu masaha make ya nijoro gusa, ahakorera mu igaraje rye mu masaha ya kare ya mu gitondo iyo amatara yaka, aho yamaze gufata umwanzuro wo kuva muri Ukraine. Ubwo yivugira ko azagenda mu gihe imipaka izaba ikimara gufungurwa. Muri resitora iri mu mujyi rwagati, Maxim Sanishong w'imyaka 23 yabwiye abanyamakuru ko kuguma mu rugo nta muriro w'amashanyarazi uhari bishobora kugira ingaruka ku miterere n'imitekerereze y'umuntu, agumana ubwenge bwe bwite. Kwa kabiri kandi igitero kinini giherutse kugabwa muri Ukraine, ubwo Uburusiya bwarasaga indege zitagira abapilote na za misile za balistike mu gihugu hose, igihugu cyose kigashyirwa mu mwijima, harimo n'akorera inteko ishinga amategeko ya Ukraine. Ubwo abakozi bo gusana bari bagitangira gusana ibice by'imiyoboro y'amazi nyuma y'ibitero byagabwe mu ntangiriro za Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Byihariye kuva umwaka watangira, Uburusiya bwongereye ibitero ahari ingomero z'amashanyarazi na gaze muri iki gihe cy'imbeho. Muri iki gihe ubushobozi bwa Ukraine bwo kubona amashanyarazi bwaragabanutse kuva kuri gigawati 33.7 mbere y'intambara kugeza kuri gigawati 14 z'amashanyarazi gusa. Ibi bituma uduce twinshi harimo na Kiev mu murwa mukuru tumara iminsi mu mwijima no mu mbeho ikaze, aho abaturage basaga 600 bamaze kuva muri uwo mujyi muri uku kwezi kwa mbere konyine. Raporo yo mu mpera z'umwaka w'2025 yerekana ibitero by'Uburusiya kuri gari ya moshi Railway Network, aho byangije ibintu bifite agaciro gasaga miliyari 5.8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intambara yatangira. Ibitero bya za misile na drone bikomeje kwibasira amagorofa atuwemo n'abasivile mu mijyi nka Dnipro, Kharkiv, Karivi, Lahi, aho abantu benshi bakomeje gukomereka no gupfa. Kugeza ubu abasivile basaga 15,954 bamaze gupfa muri Ukraine kuva intambara yatangira. Uburusiya bukaba bumaze kwigarurira ubuso bungana na 19.27% by'ubutaka bwa Ukraine, ni ukuvuga kilometero kare 116,310. Intambara ikaze ikomeje mu gace ka Donbass, aho Uburusiya buri gushaka kwigarurira uturere twa Pokrovki na Kupaniska n'ubwangirika rikomeje. Hari amizero y'ibiganiro by'amahoro biri kubera Abu Dhabi byatangiye muri uku kwezi kwa mbere umwaka w'2026 bihuje Ukraine, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu gushakisha uburyo intambara yahagarara. Gusa nanone nubwo imirwano ikomeje, Uburusiya, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ejo bagiranye ibiganiro nk'ibihugu bitatu biri kubera Abu Dhabi, aho abategetsi b'ibihugu bitatu Uburusiya, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Moscow yagaba igitero cyayo cyuzuye mu myaka hafi nishize. Kremlin yemeje ko abategetsi b'Uburusiya bitabiriye ibiganiro nyuma y'inama Perezida Vladimir Putin yajyanye n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow. Uburusiya bwavuze ko ibyo biganiro bifite akamaro muri byose, ariko buvuga ko amasezerano y'amahoro y'igihe kirekire bidashoboka ko yagerwaho kugeza igihe ibibazo by'ubutaka birangiye. Iyi ikaba ingingo Zelensky ahora agarukaho. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abona ko ibiganiro by'i Abu Dhabi ari intambwe y'icyizere igana ku kurangiza intambara. Gusa yongeraho ko ibibazo by'ubutaka ari byo bikomeje kugorana mu biganiro byose bagiranye n'Uburusiya. Mu nama yahuje Putin n'abandi bafasha babiri b'Uburusiya kwa kane nijoro, hari hagaragaye abanyamerika batatu barimo Steve Witkoff n'umukwe wa Donald Trump Jared Kushner. Umufasha wa Kremlin Yuri Ushakov yavuze ko ibiganiro bifite ishingiro byubaka kandi bisobanutse neza, ariko yongera gushimangira ko amasezerano ayo ari yo yose yo kugarura amahoro arambye adashoboka mu gihe hatabayeho gukemura ibibazo by'ubutaka. Aho yagize ati, kugeza igihe ibi bizagerwaho, Uburusiya buzakomeza gukurikirana intego z'ibikorwa byihariye bya gisirikare. Ushakov yongeyeho ko Vladimir Putin yashimangiye ko Uburusiya bushishikajwe by'ukuri n'igisubizo cya diplomasi. Yagize ati, hadakemuye ikibazo cy'ubutaka hakurikijwe uburyo bwemeranyijweho muri Anshkoreje, nta cyizere cy'uko hagerwa ku bwumvikane burambye. Nk'uko yabivuze agaruka ku nama yahuje Donald Trump ndetse na Perezida Vladimir Putin muri Alaska mu mwaka ushize wa 2025. Witkoff umwaka ushize yavuze ko Uburusiya bwemeye kwemera Amerika n'Uburayi guha Ukraine garanti y'umutekano ihamye nk'igice cy'amasezerano y'amahoro ashobora kugerwaho. Nyuma yo guhura kwa Trump i Davos, Perezida Volodymyr Zelensky yasobanuye neza ko imiterere y'ubutaka mu burasirazuba bwa Ukraine ikomeje kuba ikibazo kitakemuka mbere y'uko ibiganiro bibera Abu Dhabi. Zelensky yabwiye abanyamakuru i Davos ko ibibazo byose bishingiye ku butaka. Iki akaba ari nacyo kibazo kitakemuka kugeza ubu. Yongeraho ko Uburusiya bugomba kwitegura ubwumvikane atari Ukraine gusa. Ku munsi w'ejo wo kuwa gatanu yabwiye abanyamakuru ko ikibazo cya Donbass ari ingenzi kizaganirwaho nk'uko bizagenda ku buryo bw'impande eshatu ziri kwitabira ibi biganiro. Yongeraho ko abona ibiganiro by'i Abu Dhabi nk'intambwe yizeye igana ku kurangiza intambara yerekeza ibihugu byombi ku mahoro arambye. Ubwo ari nako ibintu bitandukanye bishobora kubaho. Ingingo ishingiye ku butaka zirimo gusaba Ukraine kureka 25 by'akarere ka Donbass Kiev iri kugenzura kugeza ubu. Umukuru w'inama y'umutekano n'ubwirinzi ya Ukraine Rustem Umerev yajyanye ibiganiro n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Davos hamwe na Kirillo Budanov, umuyobozi w'ibiro bya Zelensky n'umuhuza wa David Arkamia. Banafatanya muri UAE, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'umuyobozi mukuru w'ingabo Andriy Hanatov. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa zizaba ziyobowe na General Igor Kunzakov, umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya gisirikare GRU mu Burusiya, mu gihe intumwa y'ishoramari Kirill Dmitriev azahura na Witkoff kwabo kugira ngo bagirane ibiganiro ku bibazo by'ubukungu. Perezida Zelensky yavuze muri uku kwezi gushize ko gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara aho ifite ingingo 20 yiteguye 90%, kandi ko icyo Ukraine itekereza kuri Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine gitandukanye n'icyo Uburusiya buri gutekereza, aho yemereye gukura ingabo ze ku ntera y'ibirometero 40, ni ukuvuga ibirometero 25 uvuye muri ako karere, kugira ngo ashyire agace k'ubukungu i Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe Uburusiya nabwo bwabikora uko. Icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gace k'inganda ka Ukraine i Donbass nuko akarere k'ubukungu katarangwamo n'ibikorwa bya gisirikare kandi kigenga, kugira ngo haboneke garanti y'umutekano kuri Kiev. Zelensky yanabwiye abanyamakuru i Davos ko yagiranye amasezerano na Donald Trump ku byerekeye garanti y'umutekano wa Ukraine mu gihe habaho amasezerano. Gusa nta gisobanuro yatanze, aho yavuze ko bizagomba kugezwa imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inteko ishinga amategeko ya Ukraine mbere yo gusinya. Ukraine n'Uburusiya byatangije ibitero by'indege zitagira abapilote ku bihugu byombi. Mu butumwa bwashyizwe kuri Telegram, guverineri w'akarere ka Penza Oleg Melnichenko
yavuze ko igitero cy'indege zitagira abapilote cyateje inkongi y'umuriro mu bubiko bw'ibikomoka kuri peteroli Impenza, agace kari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Moscow. Muri Ukraine, abayobozi bakuru b'ingabo bwavuze ko hari igitero cy'indege cyagaragaje ko indege zitagira abapilote zagabye ibitero 12 mu Burusiya. Ibitero by'Uburusiya biherutse gukorwa ku bikorwa remezo by'ingenzi byatumye abantu benshi muri Ukraine bahura n'ubukonje bukabije icyarimwe no kubura amashanyarazi mu bice bitandukanye muri Ukraine. Gusa nubwo iyi nama igiye kuba, hari izindi nyinshi zayibanjije gusa zitatanze umusaruro, harimo Iyariyadi muri Werurwe mu mwaka wa 2025, aho Ukraine n'Uburusiya byamenyejwe guhagarika intambara zo mu mazi mu nyanja yirabura mu masezerano atandukanye na Amerika nyuma y'iminsi 3 y'ibiganiro muri Arabia Saudite. Istanbul muri Gicurasi umwaka wa 2025, intumwa za Ukraine n'iz'Uburusiya zemeje guhinduranya imfungwa zisaga 1000, buri umwe nyuma yo kujyana ibiganiro byabaye imbonankubone kuva Moscow yatera Ukraine mu buryo bwuzuye. Anchorage muri Kanama mu mwaka wa 2025, inama ya mbere kuva mu mwaka wa 2015 kuva bwana Donald Trump yafata ubutegetsi. Iyi ikaba inama yabaye hagati ya Trump ndetse na Vladimir Putin, aho bahanye ibiganza muri Alaska. Nubwo nta ntambwe nini yatewe ku kugarura amahoro ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'ibiganiro, Perezida Putin yavuze ko habayeho amasezerano atazwi, ariko ashimangira impamvu nyamukuru z'amakimbirane zigomba gukurwaho mbere y'uko amahoro aboneka. I Geneve mu Busuwisi mu Gushyingo k'umwaka wa 2025, Abanyamerika n'Abanya-Ukraine bahuriye mu Busuwisi mu biganiro ku mugambi w'amahoro ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ingingo 28 zashyizwe hanze na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, nyuma y'uko umushinga w'ibanze unenze na bamwe ko ushyigikiye cyane Kremlin. Hateguwe uburyo bushya bwo kugarura amahoro. Zelensky aho yavuze ko hari ibimenyetso byerekana ugutsinda kwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump kandi muri uko kwezi yakiriye Vladimir Putin Alaska. I Moscow Ukuboza 2025, Kremlin yavuze ko ibiganiro byamaze amasaha 5 hagati ya Putin n'umuvugizi mukuru wa Trump Steven Witkoff bitagize icyo bitanga, kuko ibice bimwe na bimwe by'umugambi mushya w'amahoro bitari bikiri ku meza y'ibiganiro. I Berlin Ukuboza umwaka wa 2025, inama hagati y'abayobozi b'u Burayi n'intumwa za Kiev zatumye Amerika itanga garanti z'umutekano nk'iza OTAN. Mu gihe Volodymyr Zelensky yavuze ko ashobora gusesa amasezerano n'ibiganiro byari bimaze iminsi biba ku mpamvu ze zo kwinjira muri OTAN kugira ngo haboneke garanti y'umutekano kandi zizewe. I Miami mu Ukuboza 2025 nanone, mbere gato y'uko Noheli iba, intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Ukraine zibanze gutekereza ku mugambi w'ingingo 20 ushyigikiwe na Amerika mu biganiro by'i Miami. Mu gihe abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bahuye n'intumwa y'Uburusiya Kirin Dmitriev. I Mar-a-Lago mu Ukuboza nanone, Zelensky na Trump bahuriye mu cyumba cy'ubukerarugendo cya perezida muri Florida, aho umuyobozi wa Ukraine yavuze ko ibiganiro ku mugambi mushya w'amahoro byarangiye hafi 95%. Davos muri uku kwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2026, Zelensky yatangaje ko ibiganiro by'amahoro byageze ku ntera ya nyuma yo guhura Trump mu gihe harimo kuba inama mpuzamahanga y'ubukungu, aho yavuze ko bombi baganiriye ku masezerano yerekeye umutekano nyuma y'intambara. Turenze iby'izi nama zitatanze umusaruro, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasohoye itangazo nyuma y'umunsi wa mbere w'ibiganiro hagati ya Amerika, Uburusiya na Ukraine yabereye Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, avuga ko hakiri kare cyane mu gufata umwanzuro ku ngingo nyamukuru y'ibiganiro. Zelensky yagize ati, kugeza ubu ikipe yacu igomba kuba imaze kugira nibura ibisubizo bimwe na bimwe bivuye mu Burusiya. Ikintu cy'ingenzi ni uko Uburusiya bugomba kuba bwiteguye kurangiza intambara bwatangije. Tuzareba uko ikiganiro kizagenda ejo n'umusaruro kizatanga. Uyu akaba Zelensky uvuga ko ahora ahabwa amakuru ajyanye n'itsinda ry'ibiganiro rya Ukraine. Ibiganiro by'ibihugu bitatu birakomeje mu gihe hari ibitero bikomeye by'Uburusiya ku ngufu za Ukraine byagabanyije ingufu z'ubushyuhe mu mujyi munini wa Kiev mu gihe ubushyuhe buri munsi y'ubukonje. Umuyobozi w'ikigo cy'ingufu cyigenga muri Ukraine Maxim Timchenko kwa gatanu yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ibintu biri hafi kubibiriza by'ubutabazi kandi ko Ukraine ikeneye guhagarika imirwano kugira ngo ibitero ku ngufu bihagarare. Perezida wa Ukraine
ku munsi wa mbere w'ibiganiro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko umunsi wa mbere warangiye mbere y'uko habaho ibindi biganiro biteganyijwe kuri uyu wa gatandatu. Ibi bikaba byaratangajwe na perezida wa Ukraine mu butumwa yahaye abanyamakuru. Abahagarariye ubumwe bw'Uburayi nabo bakaba bari mu bitabiriye inama, aho Jenerali mukuru wa OTAN, Jenerali wa Amerika ushinzwe ingabo zirwanira mu kirere Alexu Grankiewicz, ari mu itsinda rya perezida Donald Trump ririmo kujyana ibiganiro n'impande eshatu muri UAE ku kurangiza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje i Abu Dhabi n'ahandi ku isi byagiye bibera, abaturage ba Ukraine bakomeje kubaho mu buzima bukomeye burangwa n'ubukonje bukabije, umwijima n'ubwoba bw'ejo hazaza, icyarimwe na Uburusiya bukomeza kubihomberamo. Nubwo hari icyizere gike ko diplomasi ishobora kuzana iherezo ry'iyi ntambara, ukuri kugaragara ku butaka bwa Ukraine kugaragaza ko inzira igana ku mahoro ikiri ndende kandi igoye. Ibibazo by'ubutaka, inyungu za politike n'ubukungu n'ubwoba bw'ibihugu bikomeye bukomeje kubangamira icyifuzo cy'amahoro. Hagati aho abasivile bakaba bakomeje kwishyura igiciro kinini kurusha abandi bose. Iki kiganiro kikaba gisiga ikibazo gikomeye ku mutima y'uwari we wese twabanye muri iki kiganiro. Ese isi izakomeza kurebera cyangwa izagira ubutwari bwo gufata ibyemezo bifatika bizashyira iherezo ku mibabaro y'abantu b'inzirakarengane? Amahoro aracyashoboka, ariko asaba ubushake bwa politike, ubutwari n'icyemezo kirenze amagambo. Twe dushoje gutyo ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi, turahari ngo tubiganire. Njye amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Nawe ubutaha, bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere y'uko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.